Trka dana, galopski događaj sezone, središnji ispit za generaciju konja oždrebljenih 2013. godine, 94. srpski galopski derbi, grup 1 nadmetanje na 2400 metara. 9 najboljih i najspremnijih trogodaca koje ova zemlja ima su u padoku, 8 ždrebaca i samo jedna, ali vredna omica, Kalina Lady. Imena 9 veličanstvenih: Air Force, Alcatraz, El Diablo, Ground Control, Jaffe, Just Do It, Ornament, Princeton Boy i Kalina Lady. Stručnjaci su pre trke izdvojili Ornamenta, pobednika Trial Stakesa i Bombardera, kao prvog favorita, a dobro su se kotirali i Ground Control, Alcatraz, Kalina Lady i Princeton Boy kao moguće iznenađenje. Sve je spremno za start i pušten je 94. srpski galopski derbi. Trku je poveo Just Do It sa Goranom Mešetovićem, prate ga Ornament sa Janom Havlikom, Princeton Boy koga jaše Pierluigi Convertino, Ground Control sa Albertom Sanom, Alcatraz sa Šašićem i Kalina Lady koju jaše Đorđe Perović. Ima probleme Mešetović sa Just Do Itom, sada trku vodi Ground Control, super skupa akvizicija konjičkog kluba Perjanik, konj kupljen krajem prošle godine u Newmarketu i koji je doneo odlične ocene iz Britanije. Ground Control, Ornament uz barijeru sa slovačkim džokejom Janom Havlikom, Princeton Boy do njega sa Italijanom Convertinom koji s uspehom jašu u Japanu. Ali sada pogledajte, dolazi do kontakta između Princeton Boya i Ornamenta. 1-2 kontakta i Jan Havlik pada sa prvog favorita derbija, srećom bez posledica po džokeja. Kakvo ludilo, ali trka ide dalje. Ground Control kontroliše tempo trke koji mu odgovara. Princeton Boy mu je doslovno u sedlu, ne pušta ga iz vida. Sada je Alcatraz treći sa Šašićem koji je prošle godine slavio u sedlu Eldorada. Četvrti je Just Do It sa Mešetovićem, na petoj poziciji je Jaffe koga jaše Željko Ilić. Šesta Kalina Lady sa Đorđem Perovićem, Ground Control, Princeton Boy, Alcatraz, Just Do It ponovo otpada, a napred idu Jaffe i Kalina Lady. Žestoka borba za čelo trke, Princeton Boy sada ima prednost od pola dužine tela ispred Ground Controla. Alcatraz drži treću poziciju, pritajili su se na četvrtoj i petoj poziciji Jaffe i Kalina Lady. Princeton Boy s polja iznutra Ground Control, na trećoj i četvrtoj poziciji puleni trenera Bojana Šendekovića, Alcatraz i Jaffe. Peta Kalina Lady se odlično drži sa Đorđem Perovićem, pojačava sada Ground Control i ne pušta ga Princeton Boy. Mnogo su se istrošili u ovoj dugoj borbi za vodeću poziciju. Približava se lagano rasplet 94. srpskog galopskog derbija. Uz barijeru najkraćom putanjom galopira Ground Control sa Albertom Sanom koji je već uzeo 2 derbija sa Zine Pointom i Black Monkom. Do njega ide Princeton Boy sa Convertinom. Do Princetona je Alcatraz sa Aleksandrom Šašićem, a s polja dolazi Jaffe sa Željkom Ilićem. Iza njih ide Kalina Lady sa Perovićem. Princeton Boy gubi korak, Ground Control kao da posustaja, kreću napred Alcatraz i Jaffe s polja. Alcatraz ili Jaffe, ipak Jaffe sa Željkom Ilićem dobija derbi. Drugi Alcatraz, treća Kalina Lady, četvrti Ground Control. Kakvo vanserijsko mega turbo injection, iznenađenje, erupcija oduševljenja Željka Ilića, jer Jaffija niko nije ubrajao ni da može da bude među prva 4 grla. Vreme veoma solidno, 2 minuta 37 sekundi 2 desetinke. Jaffe je potomak Ifraža i Mirabile Diktu. Vlasništvo je sportskog konjičkog kluba Almin, trener Bojan Šendeković. Predsednik Udruženja za galopski sport Srbije, gospodin Sovranije Čonjagić, predao je pobednički pehar i srebrnu potkovicu, a handikaper Milana Dudić i trener Šendeković lovorov venac na vrat Jaffija. Treći trijumf u derbiju za džokeja Željka Ilića, drugi za redom za Bojana Šendekovića. Iskreno, ja sam od Jaffija očekivao da će bude u samom vrhu, prva 2-3 konja. Jer on je s proleća trčao dobro, nisam bio siguran za distancu. Ja sam ga lepo rasporedio okolo, sačekao sam zadnjih 300 metara. On je dao sve od sebe i stvarno je ekstra trčao. I nadam se da će u budućem trči dobro. Pa ja moram priznati zaista da kada imate 2 konja u trci, različitih gaza, nema mnogo velike taktike, ali dovoljno dobro smo znali kako koji konj može trči na 2400. Mislim da smo već pred 20 dana znali da je naš konj zaista
dobar za 2400 što se tiče pričamo u vezi Alcatraza. Džafi nam je jako kasno stigao, bilo je sve na mišiće, na brzinu, ali evo, isplatilo se, što bi rekli danas, onako velika kruna za nas što smo u tako kratkom roku doveli konja iz auta totalno da dobije derbi. Tako da mislim da je ovo još jedan pokazatelj koliko se u Šapcu znatno dobro radi, koliko uopšte moj tim je dobar u prethodnih 4-5 godina.